Екетінші 14 сыллақа намылы уғығар алтыс сақан ұроттарын иккерділнағы спартакиады болын аспыды. Онна Петр Некентьев сепсебатынан намна история этнография музейгар спортивная слава долина әңселиден сүрдә очай выставка туран аспыды. Онна бігеге кен туттар спортсменнар бұтын, иннеке кәскелләқ үтчаттар бұтын көддөрігі тұру бұппыд. Ол күрдік бігеге бір самай кен туттар кейхетінен болар Петр Наумов. Легкая атлетика мастера, соғытақ сүйрігі экстремал сүйрік. Кені историческа сүйрілеріттен бәдін малларын музейге бәлі қуынан тұрар. Ол малларынан бейге білеген экспозиция бұғытынан көлдірігі тұрар ауды. Бір самай кеңнің білівет Гиннес рекордуар кейтбет самай уғын Калининградтан Владивосток кадылы маршрутын бейге картаға көдірді бет. Петр Наумов қолыбырынан бейге үйнер көлөнебеден Эдер кәскелләқ спортсменнар бұтын, эдер үтчатқа қолығыр бұғытынан көддөріге тұрыра бұды. Ити күрдік кепсир кейбет бейгер тобутығар сылжар Петр Семенович Наумов экстремал сүйрік болар. Петр Семенович добакка спорт мастерігар кандидат. Саха республикатын физкультураға онна спортқа туйгуна ветерана. 1999 сыллаққа чепчик атлетикаға Саха республикатын спордун мастерын норматын толар бұда. Кини эдер сааттан қарағынан эмбелит. 2005 сылтан көрбеттер обществоларын ветерана. 2003 сыллаққа физкультура но спорт сайдытыгар үтөйлерін ехін. 2010 сыллаққа гражданскай келбен. 12-10 сыл саха серин чулу кейті бәлейлер қағайынлара. Кини 2010 сыллаққа дойдустун соғытауын ұғын сүйрүүге сетихиленен Россия рекордун кинегетер киллериллен анал сертификат қағайынынан болбута. Намылуғын бочотта гражданина чурапчы улуғын қоптоғын әхилеген ұтық кейді. Петр Семенович намыңалырон улуханны кылжан атаға сихек кастан суорғанға тәлләққа сытар кейі болбута. Бу биремеға оғылырын ете тапталлах кергене Матриона Петровна олоқтон турабыт кеме болан маннык сатамматын өйдөн бейтигер сыл сорук турурунан оғылырын туғығар күйістәқ сананылынан масташтан сағалан бұтанлык да боллар сүйрен сағалабыта. Қарар гапыққан хауа кем ол күрдік. Сөйіққарым ғаджалар, сүрағым ғаджар, онан бұл ліп сәкән әмкәм мекем оғаджамын. Онкан бұл қыра-қыраланжа қамсаным сәні шуай бек, бұл қамсаны қанағы ген, онлық санаққан мен көрген саспыққа қағалабын жа бұл қыра-қыралан жарыққанан бұғылар бұн күркі сүйрі жарыққанан мен тем қолақығыр сүйрәммен Хамамык жаннух. Оскунан күнайы паскаянна қаскигағына час сүркәдер болдықым. Бұған нүккен жамын сөйіқкерім кәнейен шуай болан сүрағым сөйкі күлілән ман санабықым онына жа қамсаны кейі қаяңын ағалаға бек. Мен маннық әбін барақ баққа маннық сүйрі көкі жапын аға бек жемін. Бұл күрақ кәспәк кәбін әрі. Күрәккә егер сүйрүрген бұл сүйіс кеме кірәк сүйрүрге қына бұл кеге ғұрабиякер оңскарылақ. Нонкон бұл бән ғұрабиян күхіғар. Арға кемеге ғыққа күрәк кәспәкке бән бәғір жаңын сүйрүр әбік боллағына. Бұл манкон ұргығы чүгей ән ғұрабиян күхілақ күхқа хуқ бияна абықым. Аны күрәкті хеге күттен керен барар, онлық үлігәддәқені бәдін тұрғын тұпсар бұта. Sühüğü de şöyle boğatta, şehe de şöyle boğatta, onunla kamsir imsir boğalan, benden lapak yanar boğalan, balıklar diktir giyaktarıgar, diğeri soğuyaktarıgar, diğeri sürüğü şöyle boğalan, bette kalan, can tangene halcan, dese küraktahan, tihan, tahan, kalem varan, bandağın billeren, sportsmen boğalan hatta. Ondan gönlürü sportsmen boğatak kene 5 kilometrlerge, 10 kilometre, 10 hirge hürülerge, orta distansiyalarga hürülerge Respublika mesele hicibita, bastı hicibita,
Ondan behen sahın tolutuğa kene Irak hedderge hüylünen igin ol ergen yarıktanan elbaq para beklerge ingitti buta. Onu hüre distansiyalara uhan kengen Олох тағаны 4-2 километрде классический марафон кыттыла бутта. Оннар бяқты хүрен хорогор меселеһен сорогор меселеспекке бир күрәкте һәрдә кини кайыга бәйтен кыйы күндүк боллады. Онун сана күйһәден барын кини оны олумур быhtынан көрдөрөн. Беһеги аксыны отут бирген Петр Семенович ноңаптын Майнбаға бөхөлөгөттен маш доватты бөт ведекелі 31 декабрьға сүрбіп өтеккен до конца масына доғоғыла хуақ. Онна Анатолий Иванович Барашқа кетен бірағынығын ағамарамыд кәлеммет жевтен дұштынан бұрамыд өсе тансылы барбыппыт. Тоқта чилите хуақ зал хуағына хүддақ ғыраққан әтә 7 километр, оны бейгі отыр бейгі. Кені болған меқа кәлән әтчілерді. Бейгі қасты километр бітен мұрананынан пашты кені кәллағына әрге бет 9 километрі 2 әрге бет, оны ағыс болар. Өсе бейді бұры боламыд, мододалына киреммет, бақытшы денарға киреммет, ат солынан өңі сүйрен бараммет, дехім астыммаққа намта кәлән. Үеһә мыран өддүгәр биттеки ден 15 километрга онны тибиппет үргүчү жебит талана ахмыт жагоддук мен үлебей эчилибит жолбут. Искра мыраныгар гылы баранкалига ыппын баян бараммын ыппын сүрелдер итче барамын. Акам босқа барбык сүрелі көкөрі үнге ақшыбай болар. Онкам мыраңы киен искра кайгар чуахан ян көннен киебек. Намга киім сағана акым йылы кәнді бар қалар. Онкон балқыра час күркіп болан баран небі киен кәдер. Онны оғынны кәрсілдәмін сүйремін. Онны оғынны жарыққанамын, сүйрбәтчі ал жарыққанамын. Осқынан рақ сіркілінен сүйрергіні кәләйен бар қалабығым. Онны мен түрер бар зіркова кәкияны юрей бұна. Оны зірков семен әвес. Оны кені ола әме бар әті. Спорт арас көріңер жарықтанан добакка тустуга, хапсағайга, хайхарга, мастарды хытыгар, намырыйонугар республикаға кәкке сетихилердәқ. Келен чепчік атлетикаға сетихите сүмкен. Сахалар сүйрік кихini таптан, кус бұғый кытыгара сүйрік ден аттыбыт. Сүйрінен жарықтаны бәйті туспа искусства, күстәқ үлі. Манна ұғыны сүйріге үчіге ятақ, сіз улахан ороллақ. Петр Семенович ұғыны сүйрійтін салған Байкал көлттен Жокускайға дері үз тығынша 175 километрі 75 күнінен келбіттәқ. Осқынан Касалабы ажарыққанамын, Байкал көлттен Жокускайға 2 күнінше 5 жыллаққа сүйрен кәлдіген. Бұл Собу соğukan süren keliğe şöyle jarıktaq kelere sualar yanavıtım. Mannakan süren kelbigim genne jonno soğuyum düğümü volta. Onun min balana bu esşegi jarıkkan nahna kehek vara rağmar ikhvelik yemin. Küska jarıkkanan baramın uskunan kavingarakan lagios kokka görüşürdük. 2010 жыллаққа улу күйі 6-5 сылығаранан Калининград, Владивосток маршрутынан 12-9 километр аяны 206 күн устата сүрбіді. Летом 2010 года мы с дочкой Юлией перегоняли нашу новую машину из Москвы в Улан-Удэ. Это было где-то на трассе за Кемерово. Погода была так себе, моросил мелкий дождик и было прохладно на улице. Именно тогда мы увидели его, одинокую фигуру, бегущую и тянущую на себе по обочине дороги что-то похожее на импровизированную тележку. Обеспокоенные его благополучием, мы приняли импульсивное решение остановиться и предложить его подвезти. Когда мы подошли
к решительному путешественнику нас встретила теплая и благодарная улыбка. Его звали Петр Семенович Наумов. И мы еще не знали, что нам предстоит узнать невероятную историю его жизни. Он отправился в грандиозный пробег через всю Россию, от Калининграда до Владивостока. Это же ведь очень большое расстояние. Он приступил к этой необычной миссии не ради славы или богатства, а просто потому, что не сломился и не принял приговора заболевания и верил в силу человеческой решимости. Глубоко тронутые его историей, мы решили помочь, чем могли. Мы предложили ему немного денег и воды, чтобы поддержать его путешествие. Я также дал ему номер своего мобильного телефона, предложив, когда он доедет до Улан-Удэ, позвонить нам. Прошло много времени, и я почти забыл о нашей встрече с этим замечательным человеком. Так было до тех пор, пока в один день, по-моему, был конец августа, у меня не зазвонил телефон. Это был незнакомый мне номер, разговаривал со мной водитель грузовика, который встретил Петра на дороге недалеко от Улан-Удэ и упомянул, что Петр дал ему мой номер. Было ясно, что Петр многое перенес за время своего путешествия по России. Одежда его была, как говорят в таких случаях, повидавшей виды, а обувь была изношена до такой степени, что трудно было различить не только какой фирмы она была, но даже трудно было сказать, какого она была изначально цвета. Нам было невыносимо видеть его таким. Дома мы сразу затопили баню, как следует напарили его, чтобы он мог расслабиться, восстановить силы и подкрепиться за нормальным столом под крышей над головой. После этого мы отвезли его за покупками, снабдив новой спортивной одеждой, удобными кроссовками и всем необходимым снаряжением, необходимым для продолжения его пробега во Владивосток. Нам очень повезло повстречать этого замечательного человека, и время, проведенное с Петром, было незабываемым. Его история стала свидетельством силы человеческого духа и неукротимой воли одного человека преодолеть невзгоды. Мы делились историями, смеялись и слушали его дорожные рассказы. Петр Наумов научил нас, что ограничения часто бывают только у нас в голове, и что при достаточной решимости можно достичь, казалось бы, невозможного. В Новгородской области состоялся старт одиночного легкоатлетического забега 65-летнего мастера спорта Республики Саха по легкой атлетике бегуна-экстремала Петра Наумова. Забег начался от памятника воинам-якутянам на озере Ильмень и завершится в Севастополе. Маршрут будет пролегать по городам-героям: Великий Новгород, Ржев, Москва, Тула, Новороссийск, Керчь и Севастополь. Протяженность маршрута составит около 3850 километров. Этот забег посвящается 70-летию Великой Победы и памяти якутских солдат, павших в боях на озере Ильмень. Герой олакарбык маннакаленнер. Бәләрен, әткәрен сеннәрен, колук уран кораннар, кыйын нигерген, өлөлдөрүн карайбакалар, кала манна хорсунлук сериләннәр, мутакка каранмын карискәммен, сүгүрияммен, әгәр чакырга хобыр көргөрөм. Экстремал сүйрүк Петр Наумов тугунан журналисттар ыстатыялары, ақтылары суруйбуттара. НВК корреспонденттара элбәхтик сонуннарга кепсәбиттәре. Ухун аяннарын сырдаппыттара. Союз Россия герой коратының баратында керейен Севастопольга тиіпті аны бейніштен әдәні бейінгі арок намарызына қазын тиен бәләңге ғылат бітті. Yolunu istemedim ben. Uluğun uçomuğa Norva'da Lohan, Erken Evdağlar ilk üstadınlar kaygılar. Bu Lohan an döndüğüne geliyecek. Döndüğünü bilgine. Hatta manlı hıccarıydı. Bu geroydu. Geroy korak akar biz saha geroyden eserlerin tığınaldırın böyle kongatını isten. Naha gel tuttum bu. Sevastopolga kelip bitten ulahanı yürütüm. Billerin kurduk Pетр Наумов отайын ортотугор ытык Илмен көлтен Ырак сүйрүтүн сағылан Россия герой кораттарынан Ржевынан, Москванан, Туланан, Новороссийскайынан, Керченен, үстөнчағы 105 километр сері сосоғытон сүйрүнен қамынан айынан айының герой корат Севастопольга түміктәті. Дойду бары кораттарыгар селенелерігер 6-15 састақ әрсаналақ экстремал аяниты Джон Сәрге ититігі сеңні көрісті, жен геройғы тәңнәтілер, честәтілер, улахан солта беділер. Петр Наумов олықтақтар сұрыналыстары итілерігер қоридата, серақсын олыс есеңнегі херақты көрісі біттерін, олықтақтар олыс өлжітімсақтарын білетәті мақталын білдеді. Әрсаналақ айыны тұрырымы сылын сұрығын честәқтік толыды, бағылы поселіскай Саха телевидениеті Севастополь. Улахан областағы дағдақсында тоқтың афеті көрсетілді. Министрлігі тия
улахан администрация лаячылара, главалар көрсөндөрдө арылдандар. Токтон хажыдык бачоттан честен хакетен отарыйдык. Оны бетер hemen evesinde sportsuna bet, kodota bet, barlar kitabı hasan, yolların hekmeler bartık kapsan, yolda kalanlar kurumut tuğunan grafiğinden ayından öteyen turar. Петр Семенович механавар билбек ес вак болду жаны. Хакайригер. Кене бу бейтен тугунан тусологунан механавар жоңерге улган колуру берди. Хүрен калбетермен көрөмө хүрдөн сойбута. Такырсыппит. Улук сибей дебе. Просто. Грах бай херерген хепте хүрен калбеке болок. Хөнянан агай дөрөтөн тупсаран ла херейди хүрдөн. Нашой болан калбетте. Сойбутун анда. Бәд арабытнар кини хүрен калергер бидан көстөр көрүнгө шөй бай, чеген бай диккелди. Онта ханата да күстак бай. Аттан Петр Семенович болла мен бу кини хүддән согобин, кини корсун быгытын эпте. Бу кадак олок карагадан көрбөк ки. Бәтем андакан бу мулан калары. Конуен такам бени гытта били улукту такаja мулан калбыт. Онну кини бу кадак бу Россия усталак турасын 12 километр хүбилин мен лохойга бен кадак. Аны булгана ток парахын өлүм батын телеге тие хаҗан сохо хаҗан тепте. Хелге кону хаҗан ондук аяннабыт. Оны бүйдө корсун бу кини бу именно дорубяна качакта жоңго хеп пример болар деп. Автобу би имбри полан каян туда кайбаппы туда гана капы суак ебекке бәтин пример орын бу билеттен да бәне локкой меселерим булар. Спордан да жартынактын сеп кини билеги курдук койтан жартан бу спордан. Тюдон сагар хүрүнөн жартаран инни улахан бу хүрүнү хүлбүт. Батаанда дистуретер ону кок. Эпте. Инеран бу Россия гинеге секилдери бите. Бөтөр кийбутан алмагай жонугу тоопсаттылы булар шөйдик. Элбак капсаннак, элбак дийлак. Онотон тох удургу бар стойки. Эпте. Тохтану бу жол улахан шүйлүк болан атыр бут шүйлүк пен спортсмен менен бәтиман түйөн оксумат. Бу сетийлер барыта толкадыйбат күйістәқ сана жулурунан уннуктақ ухун кемге жарык түмүгүн тоохута болалар. Петр Семенович төрдүгер сүйрүк барду ден интерехиргетер ыйыты көскән тақсар. Ағамын сүйрелеке көкі сүйрерін көрбәк екен үнескетті бағай келбек барбык болан қалыр онына. Кепсәйіннен икақына оққан еген үлләміран. Макара көскә, кили көскә сирге сүйрен келбек болар екен. Оны мен басқан қайға ондық сүйре қойбі. Көмі күшкі халаян, күшкі өліләлі халаян баран. Ки хавақын негер сүйре қалбақы болды кияндыр екен. Ondan benim sürür bulamıramın ingel sanatım ki ayak çatıyıgar üskü olur üskü ikkanar çağının sürü koyup edip yanarken. Петр Семенович төрөбүт дойдута кула өттүгер линкинир кең мастара түн харатыгалара туруру керитчи субуллан барбыт оюрдара үгүс түһер тахсар сырдара томтордоро кыржыкда инникиге жулурдах тулурдах эрчимнах сүдү боларга белемнәбикке дылылар. Кини кихи айы берилибет ураты үтүө майгылах уонна тыйыс жылгалах. Мен элахагам нам пет колледжгар Билеген пет колледжден уркута олана намнага педагогическое училищеден толлади. Олонно те художник ка үйренен онны билсиүттере. Онны билсеннер беги үсога келбиппит бүгүн сүрүн келбиппиттен. Ием буллана бәйте нам Никольскайттан төрүттө, агам буллана чурупчи диреңиттен. Аны кине кефсиринен тоата. Кагыр хала жуутине үтсет. Онна наха биле оруйдон багалах болан, ол багатын ситерен. Все-таки училищега үйренэ килбит. Онна художник идетин olan учуталлауда. Мен үс аспардыла Никольскай галырыппыт. Онтон кәсүппүтін әйдейін,
папа масынына газикта адют. Намга айнапта. Ага кеге бугатнан папа онырык холку. Гынарам буллана тугата. Колха можу вайта ха. Оны хеттен бидде этти даны. Хадара оны кеге тухтурета. Илынан мөхпөт. Хандан мөгөчтө хо. Оны бидде олындык этен кебисти даны кеге истен оңрор толорор эте. Заряд кылатар эте папа. Оны обливание оттурар эте. Бирге НБК тоогар паркада барамыт сүрелетибит. Онны сүрелетибит, онна ыхтыр сирге онна барамыт эме сүрелетибит. Олоннук эджайжута. Оннук эджайжута боллар хылбар мен бар тох болом хоғады. Спортка бар сыганым соқ болады. Папа мигин асастырга береп бите хлеб астырга. Даже закваска орын барынан дук халлар этит. Насы күнүгереме хлеб оңар этит. Үнкүлөр таңастарбын, мен үнкү тоогар хеджутум, музыкальный школа хеджутум. Балтун китте, ал таңастарбытын, маскараттарбытын бардын папа тигерети. Битигин холобра бэм ие кие быхытынан боллагади, ожолахан кие боллагамди. Ону сөкө бүнере. Холобра чөйчага архан боллагана эркее койсо архан боллагади. Сылайбат сындағыннақ, өй сана өттінен күйістәқ саналақ, кең Россияға тапталлақ сақадын сирен аттаппыт экстремал сүйрік Петр Наумов. Иннинен түстіғіне сүйіттен анняр, кеннинен кеғіннағіне кетеғеттен өйір әрелләқ доғыро, Нина Прокопьевна күрдік өйөбілләқ болан сетихи үрдік чепчалығар дейдіға. Бұл Петр Семенов кыттаттан беги 11 сылттан қолбас бұппыт. 11 сылттан бұға бір колыр бұд. Онан біле көңін каттағына каттағыр бұяр дебетini біле нұчалар әтелдерді. С кем поведешься, того и наберешься. Дилдер бәтті. Ол күлді бәтті. Мен тренерім аттыбар бар. Онан қырақыратып сүйріннен жарықтанан кені үйітінен кәддетінен кросс насей Кыттаратым, оны Покровскайга Николай Платонов берегигер кылынны сүйүлерге республиканскайга 200 местені бәйім састылақтырым возрастной категория бар ылаттабытын. Бирси бәннен хаджабыт, отын улақан Мопуровска кенеме еттен аға хастақ кеги боларын бұғытнан кенеге бәтін істебін. Оны толковай этини отан сибене септагатини ылынабын. Опсонан сидда колку оны семей майгылах на бетин маннык ситихилакпын диди жанга биллекастахатабат. Төттөрүтүн ота билбет болахатыр. Онотон жаннар семир Суэлга даны, улуса даны, автобуска даны көрен білен драйвылағылар, нұтчалар онна суэлга драйвылағалчылар. Оны те білер кейін көде тақтына оқ амастан көребін детші. Оны те неме жон білер көрер әбіттен неме істерге көрерге сүгей әбіттен кен тұтта. Сақа өз қоғаны көретелеріні кем доғырдоқ ол жоллоқ. Петр Семенович үгіз доғыттордоқ, алтығар жоннордоқ, олар күтті ұғын кемге истің сыла сығыны тұтар ұраты жоғырдақ. Кенелер экстремал доғырдырын тұғынан бұқырдық ақталлар. Петр Семенович кемен бағыр еметі аңғыламдан дұрубияны, яқан дұрубия бар болғаны өсіде сетейі кәдейден, оныттан бұл санатын түйен бәкке индекеден баран естен, оныттан бұл оғыларын, ұруларын, аймақтарын біле бұл қомталырар бастаяны ғырыттын ден. Оныттан бұл республика ғалықтата, қорас ғалықтата мекенеға бұл әлбе қойы білі көмін оғылымдар денмен бағын алақпын. Петр Семенович де күнді доғыр бар, ағасаста күнді доғыр бар, аттан бағарабын білден тұрар. Ән сетихин бұл әмбәңдетен тұрағын, тұс бәйім хетихин бол батақ, бұл жоным сәргем сақамнар отын сетихит әден. Бұл ол сетихиген үтчаттар бүтін бір салғы тұрақтар демелеріне ханыбын. Онна хам экалавын әші
Bilgin şu ekan bajela qınottaqın ayqa koratın kömölöstü. Nina Prokopyevna'dan çay hegatça urkutu qoykutu sanasına haqayılın herinden simiktik. Wanna janırdaqtık, wanna bildan turar bayat dorobiyatın köründen olar gutur bağıram. De yölennağı gölönem kehte büte hemen eves çaqçı eğinen minere boludu. Bütün sakajonu keң Россия жonu bütün nüte barakiyen tuttabat çegen hırı çergel bol onna korutun bulduk kerçete ödöhöncer bukunduk korutun ödöhönceqa ayaqa halktan hılayı setihiler, kayılar, kotular bar jonun toğar, norotun toğar kamsanıların бар болотудына. Переехав жить в Австралию, в Сидней, мы продолжали поддерживать с ним связь, насколько могли, и даже строили грандиозные планы его приезда сюда, в Австралию, и совершить пробежку через всю Австралию, от побережья Тихого океана до побережья Индийского океана. Все это на самом деле в силе, и если человек почувствует себя в силах приехать сюда и совершить этот пробег, мы с радостью встретим его. Спасибо вам, Петр Семенович, что вы были в нашей жизни и так многому нас научили. Спасибо вам. Bir kiholoğor elbeğoğor but, uratı jılgalaq Pётр Семенович kihere ılımmat setihitin sitespit. Balıskan modun sanalaq begi ken tuttu but bolar. Saqa xotoyo ginneske kinigere, nomoq bolbut sürük bötür kinigel bom, onna bu kine bar jongo dorubuyatnan xatçaq tağıttan tutulga soğuk, bilingi gırxan kemge eder jongo üner kölüönege, kehi sanatın kühünen oloqqa julurdaq boloqqa, sportqa ere bolbaqqa, tus beyeğe elbeğe sitiyekka söbün Pётр Семенович kolubura kerehelir.